na kijing e balamat ha kijing sa mi ukhaw Russian ha East Khasi Hills Barri Bhoi district kinong yalam ka Fair Price Shop Dealers Association FPSDA ka kanhun sam khaw Russian ha ka arpo atrik yayong klay kandu yung Menteri Food Civil Supplies ba coming one banekran bat uhalor kijing e bakia kandu ha bakran shakilar pathai khubor uba Richard Khongwir General Secretary ulaong ka association ka kantu ka sarkar ban penlong da ka awareness program gi pat ba halor ka phang ka bede ba ka jing sa mi khaw Russian bat pan pentre kamno da ka EKYC bat yau Aadhaar number ulaong man ka por ka association ka pensha shaki pat ba bakidon kam ban le yau Aadhaar bat ka EKYC namar kani ka hukum ka wan ka sarkar jela bat na ka sarkar India kumta ulaong yakni ka kam ban le tang ka association ban pensha shaki pat ba ban pendan kamno da Aadhaar number ban dang buon kinong pam khaw Russian kim pat le yakani kumta ka association kala ajing mot ban penlong deki awareness program khnang baki pat ba kin sngo tho bat pendan kamno nang ni shakmat da Aadhaar number bat da ka EKYC ban sok hakaru kam sam yaki khaw Russian Ban sawandu kali kajing suk na kamta jumpi ting sa sisian ngi request na kalian jumpi bas semua bah baro na kabanta kajing onong jumpi hadian habut semua bah ban ne ka Aadhaar bas semua bah bangin ne ka EKYC ba pinwan mi iskedukan ba ngin la banyara pi din na kamta kajing sim jumpi ru kanyara pi kemud inu na ka TV kila banan sim yo khaw kam da don kam ban ong tangi ta ihat lada baro ka le EKYC manu na pada jumpi kila ban ne ka kanyara pi semua bah ba pinne ka kamram ba gila banyara pi ini ibu pada Aadhaar continue operation oh kibam ya ka pamentahi ngi ayut ya baro ndai hadian habut na itu kibam dan Aadhaar na try ka sarkar ka sandu no tien ngi request mo bah ban ne Aadhaar kana ba pinum do yaw khaw ya ka pamenta ta gidang ai bet ni dang ai bet tika sapoy ka por am ta kila ot maki ngi na le ai menta ta ngi dang ai bet Kebam tak kidang bun kiba le kini kot kislane kidang bun kiba ya di kuntul na kot am hadu mentar kidan kijaka mo kidan kijaka kiba hadu mentar kimpat le ti ketu ka Aadhaar kimpat le ki om bangidang yo yu khang ngin simbet dari kidan pada kiba semua tu ya kajing e hadin habut ki penbiang ni ki Aadhaar kiba baros kata na kata ka 4% kila anak kiyo ti kiba bun mentar ki bun ki balale na sekwe kijaka no kondong atarai ba kijenjar ke untuk kimpat long kimpat la ban penbiang wa Aadhaar tingi pan tuan bibina ka sarkar bada ka long kabala ban ai kuat kena bakal pendap yo ku Aadhaar ni dak dan jungi request kipat ba ban penbiang ya Aadhaar le ya ka EKYC resolution bagi la penso si AGA bagi kendo kum num som khaw shan alia apo East Khasi Hills na des po boy jawai ne uta tater ti kiwi ni resolution mi kendo lomba habide bat balle sitting yo Aadhaar KYC te habide bagini ngi suka mi thui fi na kaliang jungi ki dealer section ba ni nimdon jing ya kadi kam ni global venture kalang bat ka department bana policy supply ban kentu ye kinom bam kharishan bat khontam le lamba ki pai ba bar khoi ba fi haple ngi ka EKYC bat ka Aadhaar sitting tingi na ka post ko ni ai ni penshai pai ba adon kam balle ngi ka Aadhaar bat EKYC na ba kani kadi order kawan na positif kudu po Delhi tingi hak burong ini ko order te hangi pat ngi wan ban ong biang ye mesese ba kani kam tang hangi dealers ni la su ban le ma be bon ki ba na ka post ko ni ma ka branch na ki wan siu kha ni ong ski ong ne ki don la le don mo ma le tingi ai jimut ya i mesese la ba department ba ada long so ba pelong kinja awareness ki kinja ki pai ba jungi kin su tu ken ada bale din kam Aadhaar bali ha KYC damle KYC damle Aadhaar kalong kumlo ni ton jumap su ban mata yaki kadang kata awareness program kinech po ki block level kinech po ki district level kinech po ki department kenapa ki pai ba barok kin sutu ya kajing corridor ba hable Aadhaar bat hable le KYC tinalem jungi ki asin ni to bin train kalang barka office support supply but ki staff na supply bani telang yeni kathong markum go ki tip government ru ka post won ko meeting yeni niwan bagi aj modi ki markum ni tip ta government jungi Meghalaya government ka kwa 100% bane yo Aadhaar seeding but KYC ni toy bin telang barka department hendrai nan kam ye ka awareness ya ki pai ba ndai yengi ni kno sam kharishan la so thul kumno ban batai ye ki ngai mata ka problem ka chi e bai kino rong ba ki pai ba ki ap so tho ye ka ta ka ji
kadang suatu kadang kita iba syu bagi hablai segi blok mau yang mana segi blok level segi rompak senang segi dapat senang ban suatu ke koridor benda ini ke Aadhaar bat EKYC kata ke begini wan menikdo minister but hani don't do ke resolution tu ba habidai mentah nak kapor kami ke order bang bang yang ni corruption ni hab tono atau e-waging machine